Bog, ja sam Ana, vaša najdraža trenerica i danas ćemo pričati o tome da li je moguće kreirati ono što želite ako se niste riješili svojih negativnih misli, svojih negativnih emocija, svojih negativnih očekivanja ili bilo čega drugog. I malo ću se taknuti slobodne volje drugih ljudi. Prije nego krenem s tim, ko hoće trenirati sa mnom, linkovi su u opisu videa. Isto tako, ako želite biti član kanala i sudjelovati na mjesečnom live-u, link je u opisu videa isto. Ok. Ima onaj citat u Bibliji koji ide otprilike ovako. Znači, Isus je rekao: u kući moga oca mnoge su sobe. Da nije tako, zar bih vam rekao? Otići ću i pripremit ću vam mjesto i onda ću se vratiti, uzeti vas u vas i odvesti vas tamo gdje sam ja bio, zato da budete sa mnom. I vi ćete tamo dok je ono što vi želite se ne pretvori u stvarnost, tako da možete vjerovati. Voljela bih da zamislite svoj život, sebe, kao kuću sa beskonačno puno soba. I unutar svake sobe dešava se određena radnja. Znači, Neville je rekao, svaka soba je imaginacija. Znači, zamislite to tako. Svaka soba je određeno stanje vas. Jer mi nismo linearni. Ja jesam nije linearan. Ne živi samo ja. Znači, vi kao ime i prezime niste linearni, a kamoli ne ja jesam. Znači, svaka soba ima svoju priču. I vi kao ja jesam možete ući u bilo koju sobu. Znači, ja jesam baš identitet. Danas pričamo o vašem osobnom identitetu. Znači, vi sa imenom i prezimenom možete ući u bilo koju sobu i sudjelovati u radnji koja se unutar te sobe dešava. I sad, da li možete uzeti svoje strahove, svoje negativne misli, svoje negativne emocije i ući u sobu u kojoj su vaše želje ostvarene? Možete. Kako je rečeno, ja sam vrata. Ja jesam su vrata. Znači, uopće nije bitno o čemu vi razmišljate. Bitno je čega ste vi svjesni da jeste. Uopće nije bitno kako se osjećate. Bitno je čega ste svjesni da jeste. Znači, vi kažete ovako, vi kažete, ja jesam je jedina realnost, ne? Ja jesam stvara pravila, vi ste pravilo. Ako vi kažete, ja ulazim u sobu gdje su sve moje želje ostvarene i napravite u imaginaciji, znači bilo što želite vidjeti, to je alat. Znači, imaginacija koju vi koristite za tu sobu je alat. Vaša svijest koja ulazi u sobu je ono što vi jeste. Uvijek se pitamo tko ulazi. Alat nam pomaže da spoznamo tko ulazi. Ali ako vi ne promijenite svoj identitet, svoju svijest o tome tko ste vi, možete koristiti bilo koji alat i ništa se neće promijeniti. Znači, vi otvarate vrata te jedne sobe gdje su vaše želje ostvarene. Uzimate svoje vrećice, znači ajmo reći, sva svoje sranje sa sobom, znači svoje negativne misli, percepcije, ideje, emocije, uzmete to, možete to ostaviti pred vratima, znači nije nužno da to ponesete, ali možete i ponijeti sa sobom. Poanta je da prođete kroz ta vrata. Ja jesam vrata, I am the door. Znači, vi ulazite u tu prostoriju, u to stanje, ali kroz što? Kroz ja jesam. Zato je Isus rekao, uzet ću vas u sebe. Isus je ja jesam. Uzet ću vas u sebe i odvest ću vas tamo gdje sam ja, da bi i vi mogli biti tamo. Znači, kada vi prođete kroz vrata, vi kažete ušla sam ili ušao sam. Što to u prijevodu znači? Ja sam ušla. Znači, kroz ja sam. A Isus je ja sam. Znači, uzeo vas je u sebe. Ono što je nemoguće za čovjeka nije nemoguće za Boga. Znači, sve stvari su moguće, ali ne za čovjeka, nego za Boga, za ja jesam. Znači, onog trenutka kada vi zakoračite u tu sobu i zatvorite vrata za sobom, vi ste svjesni da ste ušli u sobu gdje su sve vaše želje ostvarene. I vi možete tu spustiti te svoje vrećice. Znači, vi dalje možete reći, ali mene je strah. Ali mene je strah da se ne desi ovo ili desilo se ono. Sjećam se da se dogodilo ovo ili ono. Nije bitno. Bitno je da ste vi svjesni
gdje ste vi došli. I ono najljepše od svega je da što ćete duže biti u toj prostoriji, sve više ćete zaboravljati gdje ste bili, tko ste bili. Jer ćete početi sudjelovati u događajima unutar te prostorije. Zamislite da ste vani na hladnom i da vam je zima i da su vam se prsti smrznuli, da vam je snijeg i da se tresete, cvokoćete. Što se dešava kada vi uđete u toplu prostoriju? Da li vi nešto trebate raditi? Ne. Znači, vi ste svjesni da ste došli na toplo i vama je još uvijek hladno. Još uvijek vam je hladno. Znači, ta hladnoća može predstavljati vaše negativne misli, emocije, strahove, što god. Znači, vi ste ušli u toplu prostoriju, sjeli ste se u nju, opustili ste se i što se spontano događa? Zbog toga što je prostorija topla, vi se počinjete grijati. I kad se dovoljno zagrijete, počet ćete se skidati. Tako je i sa našim stanjima svijesti. Znači, kada vi uđete u prostoriju, bez obzira s čim ste došli, kada se opustite u tom novom stanju svijesti, kada počnete sudjelovati u tome što se tu unutra dešava, vi ćete spontano otpustiti svoje strahove, spontano ćete otpustiti svoje misle. Znači, ne morate se ni truditi. Jednostavno, samo okruženje, vaše ostvarene želje će vas promijeniti. Ono što je bitno je da shvatite da ste zakoračili u novo stanje svijesti. Znači, ajmo dalje sa metaforom. Vi ste ušli u toplu prostoriju i vi gledate kroz prozor i vidite da vani i dalje pada snijeg. Ali da li je vama to bitno dok ste vi na toplom, dok je vama vruće? Znači, vi ste se sad zagrijali, skinuli ste kaput sa sebe jer vam je postalo toplo, jer vam je vruće. I vi gledate van i vidite taj snijeg. Da li vam je to bitno? Nije. Vi znate da vi u tome možete sudjelovati, vi se možete ponovno obući i izaći van. Ali dok sjedite na toplom i promatrate snježnu oluju vani, vi možete reći da vani pada snijeg, ali to je nebitno. Tako je i sa 3D-om. Znači, kada vi zakoračite u stanje ostvarene želje, u prostoriju gdje vi znate tko ste vi, jer se sve vrti oko vas, dotaknut ću se toga. Znači, vi ste sad došli u stanje ostvarene želje i vama 3D pokazuje stara stanja, ne? Pokazuje vam što vani postoji. Ali vi, pošto znate da ste u novom stanju, vi kažete, ok, vidim, neću ignorirati da vani pada snijeg, neću ignorirati šta se oko mene dešava. Sudjelovat ću, znači, ako treba otići ću lopatat taj snijeg, ako treba, ne znam, poslat ću mail, poslat ću poruku, nazvat ću, isplakat ću se, nije bitno. Nije bitno. Znači, ja sam tu na sigurnom, ja sam tu gdje su mi želje ostvarene, da vidim što se dešava oko mene, ali mi to više nije bitno. Mogu i sudjelovati u tome, sve dok sam svjesna da sam ja na sigurnom, da sam ja na toplom, da sam ja u stanju ostvarene želje, ja se neću se identificirati sa vanjskim okolnostima. Znači, 3D će se dešavati dalje. Na kraju krajeva ja jesam realnost. Znači, ako bi išla ignorirati tu realnost, tog trenutka ja u biti ignoriram dio sebe i govorim, odbacujem jedan dio sebe. Ako odbacujem jedan dio sebe, odbacila sam cijelu sebe. Znači, već imam problem. Onog trenutka kada se trudite promijeniti realnost, vi kažete, nisam sve što postoji, nisam hrpetina identiteta koji mogu birati. Znači, ne postoje više sobe u koje ja mogu birati da li ću ući ili ne, nego kada ja želim silno promijeniti vanjske okolnosti, druge ljude, događaje, situacije, znači ja priznajem, ja sam jedna jedina, ti ljudi su jedni jedini i moj jedini izbor je da ih probam promijeniti. I postajem linearna i gubim svoju moć. Ne! Ja uopće ne želim mijenjati vanjske okolnosti. Jer nisu bitne. Ako sam ja ušla u prostoriju gdje ja znam da sam ja zakon, gdje ja znam da sam ja voljena, savršena, gdje ja znam da su moje želje ostvarene, gdje su svi ljudi i događaji unutar te prostorije koje ja želim, jer sam ušla u prostoriju u kojoj su moje želje ostvarene, stanje. Dobro, gledam van i okej, da, dešava se, ali ne sudjelujem. Okej, nije bitno. S jedne strane možete vidjeti negativne stvari,
S druge strane, može vam se početi nuditi nešto pozitivno, ali to su mrvice. Znači, ako to nije točno ono što ste vi rekli da je vaše, ne tiče vas se. Koliko god dobro izgledalo ili koliko god loše izgledalo, nije bitno. I to je onaj dio kad Neville kaže, radio sam to, radim to i nastavit ću to raditi dokle god ne vidim to savršeno manifestirano u svojoj realnosti. S tim da zapamtite samo jednu stvar koja je najbitnija. Kada vi uđete u tu prostoriju, vi ste u njoj sad. Sad je vaše. Ne sutra. Nema odgađanja. Ne sutra, danas, sad, u ovom trenutku. Vi ste ta osoba i vi živite ono što vi želite živjeti. Kad sam bila mlađa, išla sam u Viroviticu i tamo je postojao neki disko na, ja mislim, 3 ili 4 kata. I svaki kat je imao svoju vrstu muzike, svoju ekipu. Znači, bili su različiti ljudi na različitim katovima. Zamislite to tako. Na katu na kojem se nalazite svira određena muzika, određeni ugođaj, određeni ljudi su tamo. Ali kad ste vi na tom katu? Sad. I onda, recimo, ne sviđa vam se muzika, šta ćete napraviti? Dignut ćete se i otići ćete na drugi kat. Vi se i dalje sjećate što se dešava na onom prvom katu. Vi se i dalje sjećate kakva je muzika tamo, kakvi su ljudi tamo. Ali vi ste došli u drugu prostoriju gdje je drugačija muzika, gdje su drugačiji ljudi. E sad, apropo slobodne volje. Svaka ta prostorija ima svoju dinamiku. I onog trenutka kada vi zakoračite kroz ta vrata, I am the door, znači vi zakoračite u realnost u kojoj su vaše želje ostvarene i zatvorite vrata iza sebe. Tog trenutka vi počinjete promatrati događaje kako se nize, ljude, ali iz kojeg stanja svijesti? Iz ja jesam. Znači, vi imate slobodnu volju izabrati kroz imaginaciju kako želite da je soba posložena, kako želite da određene scene izgledaju. Vi možete kroz imaginaciju izabrati što želite čuti, na koji način želite čuti, što želite doživjeti. Ali, onog trenutka kad zakoračite u tu prostoriju, zatvorite vrata za sobom, vi ste aktivirali vrijeme i prostor unutar te prostorije. Dalje se stvari dešavaju kako se dešavaju. I vi sudjelujete u njima jer vi ste realnost. Vi sudjelujete u tome što se događa. Ali pod navodnicima u toj prostoriji dešava se to što se dešava. Vi to više ne možete promijeniti. Tu više ne postoji slobodna volja. Znači vi sjedite i uživate. U jednom trenutku primjećujete da vam se nešto tu više ne sviđa. Vaš zadatak nije da pokušate promijeniti situaciju u toj sobi, utjecati na slobodnu volju tih ljudi. Ne. Vi ako sjedite tu i odjedanput primijetite da vam se situacija više ne sviđa, dignete se, uzmete svoje vrećice, ne? Ona govanca koje ste stavili ako ste ih donijeli sa sobom, uzmete svoje vrećice, izađete van, zatvorite vrata za sobom i pronađete novu prostoriju. Jer niste linearni. Postoji beskonačno puno verzija vas i beskonačno puno soba i beskonačno puno verzija drugih ljudi. Znači, ne mijenjate ljude, ovaj zvuk, ako ga čujete, to moj zec pije vodu. Znači, ne mijenjate ljude, vi mijenjate koncept sebe, odnosno mijenjate svoje stanje svijesti. Ono što je najbitnije je da kad uđete i zatvorite vrata za sobom je da ste svjesni da ste promijenili stanje. Nije bitno o čemu razmišljate, bitno je da znate gdje se nalazite. Znači, došli ste tu gdje imate savršen posao, ajmo reći. Ušli ste u prostoriju gdje imate savršen posao. Kad? Sad. Tko? Ja. Tko sam ja ako imam savršen posao? Ja sam zadovoljna, mirna, opuštena, bogata, kakva god. Ali sad. I ja sam tu unutra. I uzela sam one vrećice sa govancima. Znači, a što ako neću sutra moći platiti režije, to vam je jedna vrećica, ne? A nije bitno. Ako sam ušla u prostoriju gdje imam novaca i razmišljam šta ću sutra, ali to nije bitno, zato jer se ja sad nalazim u stanju u kojem imam. Hoću da vidite, kad razmišljate unaprijed što ću sutra, vi se pomičete iz sadašnjeg trenutka u neko drugo vrijeme. I pitate se u biti, kad se pitate šta ću sutra, vi se pitate koji ću identitet biti sutra. Ne. Vi dalje ostajete svjesni, ja imam novaca.
Znači, ako ja imam novaca, ne moram se brinuti za sutra. Da, ja mogu to promatrati. Ali to nije bitno, jer ja imam. Ali to nije bitno. Neću se baviti s tim. Zašto bi se bavila sa verzijom sebe ili sa verzijom određene situacije koja je neželjena kad ja sjedim u prostoriji u kojoj imam? Da, vani pada snijeg. Da, sutra možda neću imati novaca. Možda hoću. Ali poanta je da sad sjedim tu gdje sam sigurna, gdje mi je toplo, tu gdje imam novaca. Sad, ja sam ta koja imam. Znači, ne tjeram se, ne forsiram se. Da, strah me je od sutra. Znači, donijela sam svoju negativnu emociju, ali dalje sam svjesna da imam. Da, morat ću smisliti šta ću. Ok, ali nebitno je, zato jer znam da imam. Znači, sve vanjske događaje, one situacije u 3D koje vam se ne sviđaju, nemojte ih ignorirati. Učinite ono što vam se ne sviđa nebitnim, jer je nebitno ako ste vi u stanju svijesti u kojem su vaše želje ostvarene. To je poanta. Znači, vi imate slobodnu volju i beskonačno mnogo mogućnosti izabrati bilo koju sobu. I drugi ljudi imaju ovu slobodnu volju. Vi birate prostoriju gdje vi dolazite sa željom da budete u njoj i birate prostoriju u kojoj su ti ljudi sretni jer su ovdje. Znači, uvijek se zapitajte tko sam ja. Nek se sve vrti oko vas, oko tebe. Tko sam ja kad uđem u tu prostoriju? Ne tko su drugi ljudi, nego tko sam ja. I iz tog stanja živiš i promatraš situacije i događaje i kažeš, ok, vidim, ne ignoriram, vidim, ali mi nije bitno jer znam ko sam ja. Dobro? Evo, ljudi, promislite o tome, birajte svoje prostorije, a ja vas ljubim i vidimo se ubrzo. Ćao!